अहानबदा सोशल मीडिया दे लखोसबा पाउंग तंग हाना म्यामदा अपडेट थमजरमगे हौजिक सोशल मीडिया थगनरप वरोल खरा ट्यूशन तपी नुपी मचा मद मखुत संगंबा नुपा फारे हरे दुगा सिगी 21 असिगी ममिंगसना हौबम इबोम सा सिंकावी माकिसई निफुगु हुमदोई सुरे महा ललंबुंग मखोंदगिनि सोहाइदि मखा सतरक पोइना तोपा मरुएबा पाउखरना IIIT मणिपुर गी कन्वोकेशन पांथोखरे IIIT द मणिपुर मसा मसिंग हेना तमनना बलेंगा खनरगनी एजुकेशन मिनिस्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर IIIT द लोकल माहिरोई सिंग मसिंग हेना तमना बलेंगा का इंस्टीट्यूट असिगी डायरेक्टर का अथुबा मतमदा खनदुना स्पेशल कोचिंग पीनबो होनरगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर थनाउसम बसंतना IIIT मणिपुर की अहानबा कन्वोकेशन असी मंत्रिपुखी की IIIT की ऑडिटोरियम न पांगथोक थौरम फोंदोखरे कन्वोकेशन अदुदा चीफ गेस्ट की वरोल थमलदुना एजुकेशन मिनिस्टर न हाय जियोग्राफिकल लिमिटेशन लेबि स्टेट असी चखोटहनगे हायरबरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मियेंग थमगदबनी IIIT गुमलबा इंस्टीट्यूट अमा मणिपुर लेजरबसु मणिपुरी माहिरोई याउदबगा मानै मसिगी असोबो मरम मणिपुर माहिरोई सिंगना पोटेंशियल लेजरबसु IIT गी अवेयरनेस असि वाटपनी मरम मसिना मणिपुरी माहिरोई सिंग हेंगनब लेंगाना लखटफम तोप स्पेशल अवेयरनेस अमसुम कोचिंग प्रोग्राम सिंग तौनबा चीफ मिनिस्टर का खनदुना अथुबु मतमना पाइखतनाबो होनरगनी हाइखि IIIT गुम्बा इंस्टीट्यूट असी हौजिकी मतम यामना मथौ ताराबा इंस्टीट्यूट नि लेंगा की नुंगाइबा ऑफिस अमरा थबक तौनबना स्टेट असी चखटपा यारोय मासाना मरोमदुम लेपसबा ngamba एंटरप्रेन्योर मसिंग हेंगलकलिबा मखै लेबा असिगी सेल थुंगी फिबम फगलकनी आइखोगी चीफ मिनिस्टर गी चखटपा मणिपुर हाइबा विजन असिद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना मांगफाउना हनगनी लेबा असि चखनबा लेंगाना सजेस्ट तौरकपा थबक खुदिमक्ता माहिरोई सिंगना कना होनसी माहिरोई सिंगना मारु ओइना तमगदबदी टीम वर्क तौमिनाबसिनी पुना थबक तौमिनाबिगी हाइनबिसि लैरिबा मखै पुना चखटकदरिबनी मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर ना थाउदांग लैबा टीम लीडर ओइबना मणिपुर चखटपा ngamlaklibani ngasigi manipur law and order fazana ngakpa ngamba lam oiraklibasi manipur gi CM gi hona jamanaki thauramasi mapung oiba saktam oina kumsing english nganiga taraga mapandagi english nganiga kungani phawbugi apunba mahiroi chamaga humdraga mathoi convocation takhi loinana mahiroi mapanda gold medal khusina duna ikai khumna botki convocation aduda inter university accelerator center delhi gi director professor abhinav chandra pandey IIIT मणिपुर की डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्णन बसर अमसुम अतै मरुएबा मिय क्यासु सरुक याखियादि अतोपा पावमना मपालमदा सही क्या तमहलुबना मामा मपा नुंगसिबु वलकपगी असुबु मरम अम ओइरई एम तोंबी मपालमदा सही तरागा मरी तरागा मंगा मई तमहलुबना मामा मपा नुंगसिबु वलकपगी असुबु मरम अम ओइरई मणिपुर ngasi ahal oirabasing tathi tawoina tawigi satnabi ama laklibasi yamna lebak thibani hain sibasena manipur state unit ki president moirangtem tombi na phongdorakli hauzik sibasena manipur state unit ki president m tombi delhi da leiri माका टेलीफोन वरी सनाबदा वाफम असी फोंदोरखिबनी मागना मखा तारादुना हाय मणिपुर असी येलहौइङैदगी थाक्सी खक्सी नाइब नाट कल्चर द यामना इना खुनब स्टेट अमा ओइदुना लाखिबनी खुदिमक खरा खरा मांगसलपगुम तोरखली मसी अफब खुदम अमा नथि मसीगी मनुंगसना मणिपुर ngasi ahal matam oiraklaba subono mangamlakraba ahal kya masa masuna इंथोपीबा ताथी तवोइना तौरकपदना तना अहल सिंग अदुबु ओल एज होम द थंबगी थवंग फावबु सथरकले मसी पुनमासी खुनायसिगी फजरबा सनलोन सत अदु मांगसिलकपगी खुदमनी आइना खुद पाइदुना साउना योलखिबि इसा अदुना सौरकलबा मयुमकई पानबिरबा मतमना सुबुनो मंगमलक्त्रबैबु ओल एज होम द थमलगा बाय बाय तौरमबदुदा कायगदबा थमोइदु हाइबिगी लोइबा नाइरोय इमा इपा हाइबिसि मिना उबा लाइनी मलेमसिदा कोइना सत्तुना थीरबसु इमा इपा हाइबिसि उबा फंगलोय इरामसिगी मताना मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर एन बेरेन मियेंग थंबगा लोइना तांगाय फदना ओल एज होम लैतबा यादबा लैरगा अतैदी मसा मसुना लौक्षिनना थौरांग फावबु तौरे खल्ली हारिबा ममा मापागी लंथुम लौरिबनिना तांगाय फदरगदी आई सेम सैराक पीगनी हारिबु वाफम सिबिसना मणिपुर स्टेट यूनियन सामा सपोर्ट हवी इरामसिगी मताना सिबिसना सु थिगतपा हौरगनी हादि ओल एज होम न लैरिबा अहल सिंग सिगी मनुंग मसा मसु ऑफिसर ओइबा क्या यावरि हाबिसु ताइ
ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯡꯍꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀꯧꯖꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯍꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒ ꯉꯁꯤ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯣ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯏꯪ 2018ꯇ ꯄꯤꯌꯣꯡꯌꯥꯡꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯤꯝ ꯖꯣꯡ ꯎꯟꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ngasi kaapkiba ballistic missile adugi akuppa South Korea gi maikedi phongdokladuna hai ngasi gi intermediate range ballistic missile adu kilometer lising mariga sangwa sana paiba anoba mafam amada target tawduna panhanba ngamba North Korea gi missile test mani asiguma makhal gi khulai si mahuksana yumlona balepak sing lan amadi sokandana kapanga makhulai ni South Korea gi president Yoon Suk Yeol ngasi kaapkiba missile adu United Nations gi regulation bu boyale tawbani maramaduna matung tabra tholakadaba afapata ki daita puma North Korea na pugadabani haiba warulama South Korea gi office lagi thadorakre missile kap khroba matungda South Korea madi US ki fighter jet singna akaknaba mafamda bombing drill tawbagi thabak paikhat paukre Seoul gi military na phongdorakpada South Korea gi F-15K na direct attack munition ga loinana yellow sea da leiba makhoi target ta sabsana thadaba ngamkhre haina phongdokre South Korea gi joint ship stam thadorokpa Seoul amada ngasi pangthuki ba drill adugi sabsaba pandamdi ma ki khungbu oidiba maru mapang singda South Korea na tawba ngambasing adu sabsana khanganmani wato ohelakliba mafam adu yengduna sabsana bombing tawba ngami haibadu utpani haina phongdorakli Japan gi Prime Minister Fumio Kishida phongdorakpa ngasi Pyongyang na khwaidagi dawna satharakliba missile attack asi hingsa gi oiba thawdo mani tanja asida European Union gi head Charles Michael North Korea gi thawong adu yamna sumdaba karam sawba leba amagi matau naikre US ki State Department phongdorakpa da khudong thiningai oiraba tamthiraba missile launch adu Japan gi miyamda akhi akhang piba miyamna yaroidaba thaba amani so hairakli Pyongyang na wasong 12 haina khangnaba missile asi Japan na kapsilakpa anirak sure ahanbada English ngani ga taraga 3 August thada duga English ngani 19 gi October thada kapsinbani haina Sats o Kerol na NK News thadorako pawam phongdorakli North Korea na missile kapsilakraba matungda Japan masagi leiba missile warning system kudima activate tawbuga loinana Japan gi northern region ani da leiriba miyam makoi gi safagadaba mafam sing lainana bangasi warning pikre so haidi hauji ko yadi miyam paws matang sa lusinjerge mas miyam pun anoba update ngaminasi